Betšhuntše ke ditaba tša leleme la Sepedi tša SABC go tšwa ka Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, gomme dihlago tša tšona ke tšeo. Balemi ba ka Eastern Cape ba re go hlathoga go phulega ga bolwetši bja tlhako le molomo bjalo ka seemo sa masetlapelo a bosetšhaba go ba tlišetša tshepo. Balapa ba amogetše kahlolo kgahlanong le monna yo a thuntšitšego le go bolaya mosadi wa gagwe ka leboa kgomo provinseng ya Limpopo. Dipapading, Orlando Pirates e go bošitše Marumo Gallants ka dino tše 3 go lefela. Bešung thobela, nna ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla wa rrao ka Stanley Tlalo. Balemi ba ka Eastern Cape ba re go theiwa ga go phulega ga bolwetši bja tlhako le molomo bjalo ka seemo sa masetlapelo a bosetšhaba go ba tlišetša tshepo. Go latela tobo ya bona ya leruo, mopresidente Cyril Ramaphosa o tsebišitše magato ao nakong ya polelo ya pulo semmušo ya palamente ka Labone le go hlatha go phulega ga bolwetši bjo bjalo ka a mangwe a mathata ao a hlomerego naga. Province na le dikgomo tše dimilione tše 4 gomme balemi ba omile šoro ke go phulega ga bjona moo ba ipiletšago go abela meento ya go bonagala gore ba kgone go boloka leruo la bona. Go beelwa ka thoko ga leruo go iletšwa ga mesepelo ya tšona le tahlegelo yeo ke tše dingwe tšeo balemi ba itemogelago tšona ga bjale. Barui ba dikgomo ba re go phulega ga bolwetši bja tlhako le molomo go šetše go bolaile leruo la bona ka bontši e lego seo se amago gampe letseno la bona le mehlape ya bona. Bahlankedi ba re se gakalela go ya pele gomme se ka ama industeri ya masu le tšweletšo ya nama e khubedu. Moši wa province o re go tla bja meento go rala le province mo šedi e tla bewa go ditikologo tšeo di amilego šoro ke bolwetši bjo le tšeo di lego kotsing ya go ama ke bolwetši bjo bja tlhako le molomo. Kahlolo ya go bonwa molato kgahlanong le monna yo a thuntšitšwego le go bolaya mosadi wa gagwe ka ntlenyana ga bookelo bja leboa kgomo ka Limpopo ngwageng wa 2014 e amogetšwe ka diatla tše 2 ke balapa, maloko a setšhaba le union ya baoki Tenosa. Fane Seribishane wa mengwaga e 55 o thuntšitše le go bolaya Mamsi Seribishane nakong ya ge a tsena mošomong wa gagwe ka bookelong. Moahlodi Karen Pillay o re bohlatse bja setsebi sa tšhomišo ya dithunya bjo bo tlišitšwego pele ga kgorotsheko bo a botega ebile bo nepagetše. Polao ya mooki wa Limpopo e boetše e gogile šedi malebana le mathata a dikgaruru tša tlaišo ya bong. Mathata a hlathilwe bjalo ka masetlapelo a bosetšhaba ka Manthole ngwagola. Fane Seribishane o thuntšitše le go bolaya mohumagadi wa gagwe mooki Mamsi Seribishane ka ntle ga kgoro ya bookelo. O be a le kgauswi le go iponagatša mošomong ge a hlokofala ka Diphalane 2024. Monna wa gagwe o tshetše taelo ya lengwalo la kiletšo la semmušo kgahlanong le yena. Mohumagadi wa gagwe o be a dirile lekgopelo ya tlhalo ngwaga pele a bolawa. I am satisfied that you are guilty in respect of count 1, murder, read with the provisions of section 51(1) part 1 of schedule 2 of Act 105 of 1997. Lapa la bo Mamsi le mollogile ge toka e phethagetše. A ke thome ka go leboga Modimo o tloga le rena mathomo o ba gore kgontšha go fihla fa re kwa re mollogile le ge le gore Mamsi re ka sa mmona go lefase le lengwe. Re le dinosa re kole botlhoko kudu ka yona a ya moeleng ebile re le dinosa taba ya mohuto re itshola ka mare a re ya moele at all. Seribishane o tla ahlolelwa kgorotsheko ya godimo ya Polokwane ka letšatši la 15 Moranang. Ba bangwe ba badudi ba ka Free State ba tšwela pele go sotlwa ke kgaotšo ya kabo ya mohlagase le ka morago ga matsapa a mmušo a go kaonafatša kabo ya mohlagase. Badudi ba Bethule borwa bja Bloemfontein ba re ba kgaolela mohlagase matšatši kgaotšo yeo ya mohlagase ya magape le network ya dilathekeng moo ba palelwago ke go hetša thušo ya tšhoganetšo go tšwa sephodiseng le ditirelong tše dingwe tša thušo ya pele. Badudi ba re ke lebaka la go feta ngwaga ga bjale ba itemogela seo. Matsiriso Barnard wa mengwaga ye 17 yo a swerego ke bolwetši ba sukiri o ithegile go mohlagase go ka boloka dihlare tša gagwe di se senyege.
o re go kgaoga ga motlakase mehla le mehla go bea bophelo ba gagwe kotsing. Ge empa re rapela fela gore motlakase o kgutla pele go tšhesa haholo, empa re a leka gore ge survive ntho eno ya gore meriana e kene ka fridging gobane ebile e meng ke qeta go fitlha le yona ne ke tswa sepetlele ke tshwanetse go isa tleliniking mo e lo beba ka fridging ka lebaka la yona ntho ene ya motlakase o tsamaya ga a tshwanela go futhumala ke tshwanetse go beya mane ba nkopile gore ke o ise mane tleliniking ba o beye teng ke ne ke lo hlaba teng. Mooki ka legaeng la batsofadi la Residential Starteng o re hlokego ya motlakase ke bothata legaeng le. The oxygen concentrator which we use for people who need oxygen, well, we do have an inverter, but on the inverter it only lasts 2 hours, and we've had power outages of 12 hours plus. So then it puts these people's lives at risk. Polelong ya gagwe ge go be go bula palamente, mopresidente Cyril Ramaphosa o boletse gore go dirilwe diphetogo tse dintsi tša melawana ya mpšhafatšo ya motlakase. We are now establishing a level playing field for competition so that we are never again exposed to the risk of relying on a single supplier to meet our energy needs. Go sa le bjalo, masepala wa Kopanong o re bothata bjo ke ka lebaka la metheo kgoparara yeo e tšofetšego. Throughout the municipality, the infrastructure is as old as 1945. So you find out in other areas, they've got transformers that needs to be changed. They've got underground electricity lines that needs to be changed. And all of those problems, as in well as the time goes on, are issues that we are going to resolve. Masepala o tshepišitše go ba le dithulaganyo tše dintši tša tirišano le setšhaba go ba netefaletša ka kgatelopele yeo e dirwago. Ishmael Mudiba, ditaba tša SABC, Bethuli. Tonakgolo ya Northwest Lazarus Mokgosi o hlotlile komiti ya nakwana yeo e nyakiša go tshwenyana le pego ya go thwalwa ga Modisenyane Segapo bjalo ka molaodi wa masepala wa selegae wa Naledi. Mokgosi bua fana ka bohlatse pele ga komiti ya nakwana yeo e nyakiša go ditatofatšo tša maitshwaro mabe kgatlhanong naye tšeo di swaretšego ka Sun City ka ntlenyana ga Rustenburg. Meyara wa masepala wa selegae wa Naledi Clifton Group o latofatša ge Mokgosi a laetše mošomi wa peleng wa masepala Thabo Apollos go fetlekana le pego yeo e bolelago ka ga go thwalwa ga Segapo. At the center of allegation, I must respond to allegations, and the allegations are one, I've tempered or attempted to temper. That's what this committee is trying to establish. I have misled the MEC at that stage. I've misled the MEC. I've derailed the appointment. And those are the things that I expected to have been said I must respond to. My expectation was I must be told when did I temper and how did I temper or attempt to temper, and when did I temper and temper on what. Orlando Pirates e ka tumišitše ka tapele maemong a pele lekong ga go tlhontlola Marino Gallants ka tše tharo goleng. Mahlokodiana re boneng vanaand word ek bekroonde digter, skrywer en storieverteller Dr. Diana for Pirates drives it across and Butuma has scored. Veeboere meen die verklaring van back and close see internasionale ramp. Lucky there, Apollos. Maswangani is going to have a pop. There's a deflection, and there's another goal for the Buccaneers. The Sea Robbers are cruising this afternoon. It's been so enjoyable to watch this afternoon. And really get your tickets worth. He goes again. Still Mofokeng sits a few of them down and scores a blinding goal. This kid is untouchable. Go diphadišanong tša CAF Champions League maano a Mamelodi Sundowns a tloga a šomile gabotse nakong ya ge ba laola papading ya bone ya mafelelo ya CAF Championship ya Group C kgatlhanong le MC Alger ya mohlahli Rulane Mokoena ka Pretoria mathapapeng a lehono. Sundowns e fentše ka dino tše pedi go lefela go fetela go mantšhana Shakeng go Confederations Cup. Kaizer Chiefs e bethilwe ke Zamalek ka tše pedi go ye tee.
bešo ditaba tša rena di felela mo ga bjale go latela kakanyo ya maemo a boso re ruma petša ya rena ya ditaba ka mekgabišo ya dipontšho tša letšatši la baratani gabotse.